Mene haka review meeting ke mengesong ki don syuk katukan deli kirai ke bana kalian ke sorkar ni lasim kabanengkong nilai rai nadu kaskinengkong kata nadu ka sautrik ubenai basan arhajar arpho yakine ki construction works ngin sya no ban sedang hapo ka Shillong Urban Brockway ka bakentup ru ya ka melim si anardi blok namar hakine kisngi ngimpat sya gitu ke artli jaka tenrei nadu laskinengkong ngilasya ba kan kin sedang no kini ki kam ki jam hakabedei ka bat ka construction lar piong ka yeng ka sen ka surok kalenti ka sengkin bat kumta ter dia kabedei bat kitu ki dukan detiar detar ki hardware kitu ki tiar light ki tiar derong kat badai ya ke bangim sya ha kitu ki sngi ke belalai no menta ha Shillong bat badon hapo melim sinari blok nadu ke skinekong ngilasya bakin pleno hakwedei bat katu ka order ke bangi penmi hakini ki kenjat sngi ke belalai no bangim sya ya kini ki sniang ki ba bunsin ngiju import na ki wei kuwei pat ki jela na kamentaban odo lani don na kamenta ki bale farming te kane ko order kadang beteng ko order ka bangim pat sya banwanra ya ki sniang na ki wei pat ki jela kadang beteng namar ba hadin bangilayo ya ke jingtip ka batikna bakadon ka kenjak nyang jingpang ka bajia hapo Assam batru ka bajia ha Arunachal Pradesh ti kineki artli kis ka state government kila test kila shimi ka sampel kila pha hapo ICAR lab hangtei hapo Madhya Pradesh tinglayo ya ke result bat ke result kelong ka bab ki pentingna une uksnyang jingpang ubangitip utawa African swine flu udah utawa African swine flu tengi hadin mengilatip ya kani bangiyo ikani report menne ngilarai ru apo ka sorkar ba nalor bangim syasyu banwarra ya kini kisniang nabar jong gejela menta arte yeungi ai order ru bah ka inter district movement jong kini kimrat kamut kasniang ngin khang shwa sipor hadu bangin da pentip da kumwepat tenrei yakitu ki local pig ki local breed ki bahala ijong i district ki ba kikidon kila ban oddo igitu kam lele kila ban yadi yathet yakatu kam lele mdei bangi khang yaki tenrei ka bangi shu advice na kalian veterinary department ka longba bakin pentikna bagi day banda syet bah wat lada day u local breed uba msyam lawan ra na syabar jong gejela megala jungi ngidon kejinya lang rengkat bat disunjuk jong girang basnong akabak ngiyak ren na kabenta bangin pediang no ya kejing wan pai shalaying shalasem kitu ki kena puli lani kibatrei syabar jong kejela ka jongi kabar nengkong ka bengirai kalong ngiriat da kafis ka benengkong ka mengiyekren kalong na kabenta kitu ki kena jongi ke badon syabar jong kejela megela tangba ki badon hapo north eastern states ki badon hakini ki wei pat ki jela ki nyeutli ki wei ki jela yakin ni ke bangilarai ban sya yaki bakin wan kaino syala ka jong kejela te hakan ni ka jing yalang ka bangisyong ni ai presentation na kaliang jong ka health department bakini ki ban wan pai kadon ka strict protocol ka baki hap ban bud ka benengkong niladap ai katuka order baki de ban register so ana baki bom register nginum sya bakin wan rum tang kitu ke bala register ki bala penbit penbiang ya ka address na dong sedong ya kitu ngisya bakin wan pai
Namarkan ni ka application na kamta ka registration kan kut aka Sauterik. Te hadin jo ka Sauterik ni sasim ya karai lanu ban le siaw yaki, kumnu ban le siaw yaki. Te hendai ya kan ni ka protokol ka bangakwa ban ong ya pi kalong. Bang ila create kerpang Sauteli ki jaka ban rung. Siapok ke jela ke jongi. Kawai nang te na po rata syara, kawai nang te na po bernihat nang po distrik. Nang tak kawai nang tina po bajeng luba kabahap akan not Garo Hills, but kawai pat nang tina po tikri kila kabahap apo ka West Garo Hills district. Kini kide ki Sauteli ki entry point. Ki Sauteli ki entry point ki ba kine ki khun samla jongi kentai bat senrang rengkat bat kitu ki batrei sabar jong ke jela ke jongi ki batrei hapo jong ka North Eastern State jongi nila pentre yaki kata ke jaka bakin rung tang na kini ki jaka ke belapen bej bat hakane ki jaka bangilapen bej kandon ka tim jong ki doktor ki nurse ki ban check yaki haka bakin le maria rung haka tu ke jaka check ke jaka ban bakin rung siapo megla kan long mandatory yaki ba hap ban test. But ya ka test nginle da ka rapid diagnostic test kits. Ka batang 10 minit, khasan menit modok la yo ya ka result. Nginle ya kata. Ya kitu ki bom don ka nu kan symptom. Don arbenta. Iya ki badon ka symptom. Lada ka don ka symptomatic. Ya kita nginem sya ya ki begin le chisnong syatau, syeng sen. Ya kita ngilapen kre ya ke quarantine centers kabaka sorkar kelabu kerpang ensara ya ki syakata ke jaka den rei ya kitu pada ki bomdon ka symptom ki bomdon ka no na sign ya ke jing shit le ne ke jing create bat kumta ter yakini pada ngin sya hakabakin le syalaki jong kisnong gitau te hapaki poi hakisnong gitau yakini ngilapen bait rengkat bat ka borsnong baha bakilek hala aying bakilarung hala kaying la jong don na pedeng jongki ke bom don le se ka kamera la ka jong ka bakila ban syong be khop marwei hap ban yat mix lang bat email ipa la dikin men ki para yaki bakum kita ngila penbet ba nakalian ke sorkar ngin karantin lang lut ya kitu baro kamot baro siyeng nginem sya yaki ba kinmi syabala de banyak le bat ki marjan marpa ki prasnong ki bertau kata kade ka rai ka bangila sim kenang ba like na ka jingma ngimong ba kilo de maki ki no warna yu nu kunyang jingpang den rei ban long se ban like na ka no ka jing snouting ki jing snou smith hakino kino ki snong ki tau nilai rai ba yakatu ka yen ngin le garantin lang ya baro kat ka bakiadon tang ba ya ka marba mardi ka sorkar kan kit kle banlek sam yaki halayeng na kabenta kan ka khat saus ni ka baki hap ban jong khop halaka jong kayeng ka sen kata kade ka protokol ka bangila pentre na kabenta kini ki khon samla baru yakitu ki parlok jongi ki batrei sabar jong ka jela jongi bat ki badon hapo ka North Eastern State jongi barokaway hakabidei bat kini ki khun samla lani ki paranong song snong jong ke jela jongi ki batrei sabar jong ka North Eastern State namar ki bon bah kitaru mentangila isu ya ka order bat ka order kalong bakiru kin habban register soyaldi bat ya kene registration ngila penmi ang saya ko dan ngila penmi menne na trai don bon ki kot kubor ki balaya penmi ko tu bat ka banga kerpat lamba jong pis ngau bha ban circulate bha ya kanik bakin ya tip pajba ha kanu kanu jaka bagidon bakin ngau bha ya kaban apply online ya ka details ke jongki ya ka address ke jongki ka bakisyong la long hai Delhi la kalong ha kanu kanu jela lane ya ka jaka ka address ka bapaka hangno kisyong kisa ha kanu kisnong ha kanu kadong hapo jong ke jela megla jongi baro kawai bat ya kane ngilas dang nadu mentakas ngi haka bakilala ban register online
lani kila ban supun direct ya utu nombaro bangala de batai ke kini kide ki isu ki decision ke bang nakaliang jongi milasim menne ha ka review meeting